Ngiyanibingelela babuke bethu channel 3 gama lami nguSipesihle sibonga kaDlamini engosini ethemnani kakhulu ethi inkolo namasiko sibonge nje umdala sesigcinile osukwini oluhle kangaka ngempela ke nakenjwayela ngihambe ngedwa ngihamba nobaba uNgobese baba ngicela ukubingelela nje emakhaya angibingelele bonke abantu ababukelayo loluhlelo esinethemba lokuba bazosizakala abaningi baphile ngalo baba ubeka kahle kakhulu mothi sithembe ukuthi abantu bazosizakala futhi baphile ngalo baba isihloko esikhona sona namhlanje sikhuluma ngehloko esibaleka kakhulu kwasikhona ongeza kwabantu abadala nangokubaleka kwakho hlasimbe nje baba kukhona umuntu okhona ekhaya ohlelo ongazi ukuthi kuyini ungeza abantu abadala futhi kubaleke ngani ukungenisa abantu abadala kubaluleke kwenziwe wonke umuntu ngoba khona abantu abonayo emndenini bephila ebese bethi masibehambile emhlabeni bese belahla labo bantu abangeni ngaphakathi egcekeni masehambile emhlabeni kuneyngane ethi zaphuphuma eswini engangena ekhaya kunabantu abahamba ngeengozi othola ukuthi abangena ekhaya khona abanye abahamba nje benza imikhuba engalungile othola ukuthi makuzwa umndeni tuhlangene uthola ukuthi abakwazi bona ukuthi bahlanga abantu babexabene abanye bengangeni kanti makugezwe imndeni bayalungiswa laba bantu kuqala ebese bewazi ukuthi umndeni uhlangana bemunye ukuze nani emphilayo khona nizohlangana nibe munye yazi baba indlela ochaza ngayo iyangijabulisa kakhulu ngoba yazi bakhona abantu abahlezi beyibuza bese ngiphuphile mhlawumbe simunye ngibonisiwe ngibonisa ukuthi bakithi space bahleli ngaphandle abageziwe hlase nje kubaleke ngani uqala ubageze before bangenise ngaphakathi ekhaya ukubageza kubalulekile kakhulu ngoba laba bantu abanye bahamba ngeengozi mabezongena ngaphakathi ekhaya benjalo bazodala enye ingozi ngaphakathi abanye bahamba ngezifo nje ethile ngaba amakhanda izisu baletala bagezwe ukuze mabengena lapha ekhaya babe ithonga elihle kungagcini sekuthiwa vele nje ephethwe ikhanda nobantu balahamba ngekhaya kulungiswa yonke lonto kakhulukazi ke kule minyakana emidala engakafiki ukushembe engakaziwa emhlabeni kodwa ekhona abantu abethi mabehambe ngengozi bengangeniswe ekhaya balahlwe nje lapha ezihlahleni kanti bawumndeni lapha ekhaya nabo kumele babe ithonga elihle lapha ekhaya manje kubalekile ukuthi ke laba bantu bonke baqoqwe bagezwe abantu babethukwa kuthiwa abathakathi kanti abathakathi abanye bonile nje bahamba abanye thotho omunye uhambe esazi indoda nkulala naye engashadile omunye wazi umuntu wesifazane ukulala naye engashadile lo muntu lo akakwazi ukuba ithonga elihle emndenini omunye embatha namakhosikazi abantu ukhosikazi efrezi ogana thotho uhambatha nenye indoda wonke laba abantu laba kufanele ilungise indaba yabo ebese bekwazi bangena ngaphakathi ekhaya ngoba bageza uma wathi mawubayeka lento embi ababeyenza izovuka kulabo abasele ngemuva uze nje umagoda esethuka kuthiwa umagoda lekhaya akayiphethe kahle uyahamba uqhaza ngaphandle kanti hayi lutho umbathwe into yalekhaya kunjalo nje uthi uyaganwa kanti khona imposha ehamba lapha ekhaya ayilungisiwe le cala ikwembethe le mposha iyalwa nawe yilwe nawe ichithe lonkosikazi uzogcina uzokuthiwa isehluleki kuthiwa isehluleki isendoda wendoda yalutho kanti cha nangu ya umuntu okumele alungiswe kuqala manje baba umuntu ngiqose nje ukuphendula ubungene emlomeni baba manje umuntu baba ohamba emhlabeni engaganiwe ngabe uyambiza naye empepheni mhlawumbe naye mosoke South Africa umshiya ngaphandle noma naye uyambiza kwenzeka kanjani baba mentene kanjalo uma umemeza uthetha idlozi ba awubizi nje noma ubani lapha ekhaya kodwa into ebalulekile kulabo bantu abanjalo bahamba bengaganwanga bala ngokomthetho ebethu ma ehamba emhlabeni eshiya ukuze angabe ithonga elimbi lapha ekhaya ngabe wesilisa ngabe wesifazane uma esazi nje umuntu wesilisa wasazi ubengahangeni enhlabathini lingathethiwe icala lakhe lokuthi lo muntu ufikile emhlabeni wahamba itshala yonke imbewu yakho ayitshala yonke indawo ebese limgeza bala kokugeza umuntu
ebese ngiyamgeza lo muntu kuma niyomfihla ukuze mayefika ngale angafiki naleli iphunga ongazi ukuthi uthathe pho bakaganwanga futhi akagananga ibhodlwa le ba nomuntu wesimama wazi indoda okulala nayo impodlakazi leyo ya ngoba umthetho uthi lento kufanele angithi intombazana mayitholela umntwana ekhaya noma siyazi indoda nje ngokulala nayo ingamtholile kuyimpoqo hayi ukuthi kuyacelwa kuyimpoqo ukuthi ayifuni imbuzi ezimbili igeze lo musa walapha ekhaya le yesibili bisicela intethelelo yokuthi ihlangane nendoda ingashadile ibisicela ukuthi ke izalukazi lapha ekhaya lezi ezafika zazoyithombisa ukuthi ke azibuyisele ingilosi yayo yomshado yingakho uthola ukuthi umuntu make wazi indoda ulana naye akuselula ukuthi agane yabo ngoba ingilosi yomshado isuyisi ibalekile sebehlehlile laba abaphethe umshado abethi kulungile akasale seyibonela kodwa uma ebuya exolise emndenini egeza lo muntu noma ngabe kuthiwa umfana lo abonile noma amkhulelisile ukhokhile wenza yonke into kuyimpoqo la ukuthi naye akwenze ngoba yonile ingcolisa umzi ekhaya Nkosi yami yabo ingakho umthetho wawuthi izinto isekahle intokazi siyazi indoda ngokulala nayo ayimphekeli uyisukudla ozalayo yesa imphekeli ozalayo imphekeli ayikudla ukudla kwakhe bekunjalo nje abekamphekeli kunzima kakhulu uma kunjalo usho nje mase uma umuntu esifazane vero seyazi indoda mhlawumbe ngolimi lasesontweni kuthiwa uyintethelele awusavumelekisa ungaphekela ubaba wakho ukudla okuzalayo usungasavumelekile ngaphandle uma uzocela intethelelo ngoba sokumele wena into oyisebenzelayo eyokuthi manje hamba uyogana bese uhlambuluka ukwazi indoda okulala nayo uhlanjululwa ngokuthi ugane kuphela akukho futhi okunye uhlangula indoda gana selithethiwe icala lakho Baba uNkulunkulu siphila amandla sakhile nje sinemizi esinayo emakhaya hlasimbe abanye nje bakhe komakoni naluma abanye bakhe imizi yoyise njalo musuku uyindoda kufuneka usimo wakho umuzi uthi wakho umuzi kababa wakho ngabe kubaleka kangakanani ukuthi umuzi ubike ethongeni masususu wakhile noma nje ungawakho umuzi ungene kona uhlale nje without ukubika ngeke ngoba la uqala khona ukwakho umuzi uyabika la ekhaya khona leli gama eselisebenza kodwa ongasilona elithi ngiyaphuma awukwazi ukuphuma kimi okwazi ukuphuma ekhaya uma uthi uyaphuma ekhaya phela ususuliwe phela ekhaya wena wandisa umuzi uyabika lapha ekhaya cha ubaba wakho abike cha indodana yandisa umuzi wenu ngakho ke usani ke sonitshengisa la ezofike yakhe khona bungakhi ubaba wakhe engazange ahaye khona lapha afika azokhomba ukuthi isibaya sila indla ngasenhle la ikhishi lizoba la izindlu zokubese ethi ke eyakho ke uzoyibeka la usoyakha ngokunaba kwakho ngoba sekukhombe ubaba wakho uma esaphila ba kodwa bayingasekho ke sokuwena mhlawumbe uphethe izinto baphethe izinto uzobika lapha ekhaya cha sengicela manje kwandisa umuzi wenu endaweni ethiwa uzani sambeni ngifike nginitshengisa wona ukuze bazi lapha ekhaya ukuthi uma ungekho la ukuphi ingakho fanele ubulala imbuzi la uthathe noma umkhono wayo buse uhamba la ukuthi uzane ngonitshengisa ke ufika ukuthi ke nanku umusi bese uthatha imbuzi usuthi ke ngabe uthatha nansi imbuzi engibikela ngayo ukuthi manje ngifuna sengila baba lapha engikhona bengasho ngoba ngesikhathi uhamba wena bengazi bazokudedela nezithe bese ukhala bane bayazi ngisho abantu abusedolobheni uhleze edolobheni ngokusebenza uyasho ukuthi ngila ngisilezi lapha ngokusebenza
bengasho usibani asimazi ukuthi washona asimfuna asimtholi cha ngilapha ngokusebenza manje ngifuna ningasho ukuthi ekhaya ngaphuma ngalahleka ngihlezi la ngakho ke ngivikeleni ngigade yonke izinto ezimbi ezizongehlela kumuntu baba owaphuma baba mhlawumbe ekhaya bengazwananga kukhona ukushayisana kwemoya na ngakwenza lokhu na noma kukhona la kufika aqale khona aqathi mhlawumbe waphuma ekhaya mhlawumbe unkosikazi wakhe mhlawumbe nuke mhlawumbe abazali bakhe uthi cha angiphathekile ekhaya ngoba le ekhaya ngisothi khona abangifakela kona okuwumuthanyana na ngakwenza lokho ngawubika naye umuzi mhlawumbe kukhona lapho aqale khona aqala ukho ngakakwazi ajombele kulokho indoda ephuma nomkayo yebo indoda iphuma nomkayo ngoba nakho umkayo ethi akaphatheke mhlawumbe echithekizisa sazani ngoba bese ngoba abazali bakho abenza lokho abese seyiphuma nayo ukwenza lokho abese angawubika umuzi ngaso sesekwana abekele ithonga lakhe okokuqala nje ngeke aphume engashilo lapha ekhaya ubiza umndeni ebese ehlala nawo phansi bese uchazela cha ngisacela noma ngeke asabeke izathu eziningi sokuthi uphume la ngisacela ukuthi ke ngani ke nginwebe nje umusi ucela lapha ekhaya ebese bevuma lapha ekhaya hayi kulungile engakaphumi ebese ehamba ke efuna lo ndawo leyo ayithole akhe ebese kufanele la kubulawa imbuzi lapha kuhanjwe nomkhono walombuzi kuyofika lapha afike kushithwa nanku kumuze bese kubamba imbuzi ebese kuthiwa nanku siyanibikela ukuthi ke senila kodwa okungaphelele ekuthenini kufanele bahlale bephila leyo mpilo ukuthi abeswani nomndeni ngoba lento leyo kungazwali komndeni iyona edala nezitha kakhulu ngoba uma kuthiwa khona la nishayisa la khona nomndeni ngakho kubalulekile ukuthi nine niphilayo ngeswali kumele kenihlehle ke niye emuva ukuthi abekho yini ababehambe emhlabeni bengeswali bebangabanga ngoba noma laba ngathi ngikhuluma nabo ngeke beze besho uma indaba isuke emuva ngoba vele insile endala inhlambuluko ayenziwa banuka fanele qale kwenza ukuthi hayi osibani babe bangento ethile bese nilungisa indaba yabo la lapha ke emuva ke kuzolula kodwa mathi nizolungisa nje la hayi nokhuluma nje nikhathale nje nakhona bafe nabayolahla la kulahle khona abanye nithi siyalungisa kungalungile lutho baba mawukhuluma ngokubageza uphinde ukhona ngokubangenisa nangokubeka umuzi ngabe lo umsebenzi lo ngeyilwane oyisebenzisa mosokwenza lo mcimbi lo ngabe kuba yilwane engakanani nje sizoqala sichaze nje ngakuye ebangeniseni nasekubagezeni nasekubikeni umuzi ake siqale nje la ekubagezeni akufunakala uma uzogeza umndeni ulale uvuke ngakusasa uthi uyogeza umndeni akuyona into elula nokumele ukuthi uyithathe kalula nje inzima ingakho kufanele kubalekile ukuthi uma uzogeza umndeni qalani nibheke ukuthi abekho yini abantu lapha abenza amacala athile nithethela umacala ngoba akusiza ukugeza abantu ezothuthukeza kuthiwa hey wena ngathi ungeza hlahlaka inhlambuluko ayikho ekhaya hayi sange kufanele kuqale kuhlawule phansi makuzokwenza lento umndeni uhlambuluke kame kahle uma ngabe khona la kumele ahlawule bahlawule lapho kuhlawulwa khona niyaqamba nigeza umndeni nani seniphi nalabo abantu sebeyibhumba bangale nani ke lapha emuva zobe nani seniswaka senigeza kodwa uma nizovela nithi nje nasigeza umndeni ngoba kuthuthenga lezo ngithenga imbuzi yokubangenisa yokubageza yokubangenisa bawu lamadla inkomo isithelo banganawo uthatha imbuzi uthola ukuthi uyezwa kuthiwa khona bangekho baningi abantu abageze imndeni kodwa uthola ukuthi umehluka ngani ngoba abantu bajulu uyabona ke namhlanje sekumele uqinele kakhulu ngoba khona into esiyenziwe inkosi yakha indawo lapha kwamasho kuthiwa ikhaya eliphefumula esekubalulekile ukuthi umuntu nomuntu manje makuthiwa uzolungisa lento aqale khona afune kahle ngoba thina
imvamisi besithi masigeza umndeni imvamisi umuntu aqale ekhokho ebese kuyeza kanti mhlawumbe isizukulwane salapha ekhaya sisuka le ugeza laba abasala kanti laba abashiye mhlawumbe bona baphethe zonke izinto lapha ekhaya yingakho-ke manje ukuthi njengoba uyazi lwakhele yamusi ekhaya emphefumulo kubalulekile ukuthi umuntu uma efika khona afike athole kahle ulwazi lokuthi okay ngifuna ukugeza imindeni kanje ngoba nje into ofuna uyenze khona makuthatha ukubala ufike nembuzi hayi ukuthi ehlile uye khona usho ukuthi uzoba ngilelela ngageza lo mbuzi bese uqhubeka naselisho ehlile ebese ulinda bona ukuthi bathi yabona usiyababili bathi cha usungasithatha-ke manje bese uyasigeza ngoba abaningi bashayiswa yilonto ukuthi ukegeze kanti umuntu uthathe eduzane omunye ubageze kanti khona imindeni lapha angayihlanganisile utho lena angayihlanganisile engangeni iyona ephethe isibusiso nenhlanhla yakhe le engene lapha ekhaya imindeni nje ngoba kwimindeni njengoba wawubona kuqala kuthiwa makuhlatshiwe yabona manje kanti lento ayisekho ukuthi uma kuhlatshiwe inkomo bese kuphuma iphapha nikezwa abafana kuthiwa baphumela idliwela ngaphandle lo dlelwane endabeni kwakunesizathu hhayi ngoba kwakunikezwa abafana inyama isizathu sokuthi lapha ekhaya kwakwenzelwa imindeni engangeni lapha ekhaya ngeyizathu ey'thile ezehlukene ukuhamba kwayo kwenzelwa ney'ngane ezaphuphuma njengoba kubuswa lapha ekhaya kube khona nazo into abazoyithola manje uma seliphekwa la selidlula khona la yingakho kubona izinto futhi zinengane futhi baba ukuyona kwephaphu khona nje la egcekeni kunawo umthelela kuzinto ezingane umthelela omkhulu mhlawumbe ngaphandle kwabantu kuthiwa mhlawumbe sebayilungisa yonke imindeni yabo mhlawumbe sebengadlela-ke ngoba hayi sesayigeza thi zathetha amacala salungisa ngisho iy'ngane zaphuphuma ngoba behambile bela njani bo beyingozi yonke into sisabageza kodwa ngeke nathi imindeni ungayigezile iphaphu liphekele khona nalidlele khona lapha uzothola ukuthi njengoba kwenza le abantu abakunika izinto yibo bona laba bangangeni lapha ekhaya ebese weza ukuthi umuntu wenza umsebenzi washayiswa imoto wenza umsebenzi waphelelwa umsebenzi wenza umsebenzi vele isikeni bese kuthiwa hhayi le lento ayisebenzi kanti umuntu okuyena okunikeza izinto angatholanga ngisho iqala uthi uyalungisa kanti wena mo ufana umuntu ofake isawoti esilondeni angithi kujela ukuthi makuhamba umuntu manje emhlabeni ngengozi uphezulu umuntu manje phuthelwa ukubheka emfutha ngeqhweni andalo noma angithi lento ukuthi uma unengane nathi ingane yaphuphuma la ulungisa le kanti indaba iqala ingakho nje uyathi wathi usembe umuntu nomuntu abakhipha imali ewu-40 ngamashumi anikele iy'ngane zokuqala isizulwane into sikasembe anikele ingane uthola ukuthi iphuphumile le uyilungisele phinde sichitheke uyilungisa kanti indaba iqaleni abalungisiwe laba abantu abasembe ngiyayithanda into ebalulayo baba uthi wathi ubaba umnikazi webandla abantu abothatha imali ebemarandi enza 40 rand bese bawonikela ngabili abantu bakubo abaphuphuma mawukuthi-ke baba-ke umuntu ozalekanga kodwa kahle ukuzaleka kwakho wazalelwa komalume ukhulu uzokhulela khona komalume ubaba wakho okuzalayo akazange enze lutho uma ukhulayo noma ungena ebandla lomnazathi manje uma ukhula ngabe uma uvusa umuzi lo muzi owakha wakho umuzi wakuphi inkinga indaba yakomalume ba umthetho uthi ingane ezalelwe ekhaya komama eyakomalume wayo ba khula khona ukhalwe khona bese bekukhipha umalume mhlawumbe esekhombisile bathambo wakhe lapha kwesinye isikhathi-ke imindeni kayifani khona imindeni othola ukuthi ngeke ingane yawo iyohlala kwenye indawo lezi zinto lezi
kufanele ukuthi umuntu ayiqaphele kodwa imndeni nje nhlobo ethi nje eyala ekhaya ingane yala ekhaya ukuthi izalelwe lapha eyalapha ekhaya lo nto leyo isifuna ukuthi wena ozalelwe ekhaya komama ujule kakhulu ngoba bawuzovela ukubhayize nje uphuma komalume nokufa kuseduze nokuhlupheka usukuyibela igodi nokuhlupheka nje uhlupheka impela uhlupheka nje kuphela yonke into kodwa uma bekufuna abakini khona ukuthola ukuthi hey abakini bayafuna yabona khona ingane ifike izalwe lapha ya asingakubalekeli lokho khona ingane ukuthi iganiwe mina lapha nonkosikazi bese ngithola ingane yomfana lapha entombini ihlale lapha mhlawumbe nalapha futhi ikho kanti uthola ukuthi mhlawumbe imndeni engasekho emhlabeni ifihle ngamabomu lengane lapha khona into eyibalekiselayo ukuthi ikhulele la yabo eyibalekiselayo yonke lonto le ngakho ukuthi uma uzolungisa indaba zakomalume kufuneka yonke into uyifune emacala omunye umuntu ke okusendelwa kuyena manje ushembe kuphela uya uthi ulwazi lokuthi njengoba khona ukuthi uyafika enkosini uthi ufika uthi ngizale manje ngifuna okwakho umzi kababa athi xoshwa yini komalume andaba khona ukuthi uyadlala ukuthi bakufuna ke okay andaba manje umuntu ophethe ukhiye kahle hle wendaba komalume sekushembe kuphela ukuthi wena ngempela kumele ukuthi wenze njani nemndeni yakini neyakomalume ake ngithathe njengalapha mina ngikhulele ngakomama ba ukhulu wami bengafuna ukuzwa nje ukuthi kuthiwe ngiyahamba lapha ekhaya kangokuthi kaze kanikeza isimoba wakhipha le ndawo thangakhe kodwa akayinqaba nje okathi naye ngoba wayefuna mhlala komalume uthe kodwa sihambile emhlabeni ungezwa ngithi lento ifuna imndeni ayifani mayisihambile emhlabeni bese ngikhomba lapha eNazaretha athi angizeka eNazaretha ma ngifika lapha eNazaretha ngiyafaka kuthiwa ubhabhatiswa ngesibongo sakini ngabhabhatiswa ngaso lesibongo sakithi ngase ngicabanga ngizokwenza njani ahlala komalume wavela wafika emva kwalokho wathi hamba kwakho umuzi wake ngangowese ufika yena lo wayishapha zonyaka awuthi yabo hamba kwakho umuzi wake ngangowese kufana nokuthetha icala lakho basho ziningi indlela abantu abenza ngayo omunye uke thotha ubaba wakhe akasebenzi awasebenzi ebese athi uzobaqasha abakubo abanikeza umsebenzi ebese bahole sebeyazi ukuthi leyo mali kufanele benze kodwa angabaphi abahole ngokusebenza kwabo ngoba phela ukwazi ungaphela usukubapha nje usichanazi uzana akuyona yakho zona nizongikhipha indlela omunye uyaguqa emsamo akhulume nomuntu abamkhonzela ukuthi nemali yabo akalungisa intozo lamaphutha ezwa uba ebese ulinda impendulo bayavuma noma bavumbe futhi bebengavuma kwenza ma bengavuma futhi hlala phansi ngoba wahamba bedile kwena fanele bakukhonzele bese uhlala phansi ulinda ukuthi bayavuma yini ukuthi ngoba phela khona inkinga ekhona uyazi khona manje uthola ukuthi khona umuntu ongazi ukuthi uzoqala apha ethinta isibongo uthothi kusuka emva khokho ubheke eceleni sathi ngiyalapha impela baba ukuthi sathi kubheke eceleni into ubheke eceleni ukhulwa nawe wayezalelwe ekhaya iqhamuka lento isizovuka kuwena ngowesini uyilungisa kanjani lento leyo yabo iqhamuka lento isizovuka kuwena kuthiwa hey wena
Ufuna isibongo sakini. Ufuna isibongo. Manje baba usifuna kanjani isibongo sakini uma usinokhokho naye ngihle umkhunje naye. Angimanje sokufanele manje ubheke ukuthi ke wayizalwa apha umkhulu. Into endekana ngoba nje sokushiwo manje kwathiwa lungisa. Abazokuthiwa lungisa manje. Sokushiwo kwathiwa lungisa. Wena manje ozokwakha lesi sibongo ukuze kube isibongo isibongo esingekho makunje. Wonke umuntu komalume kodwa sibiza nje ungoveso seyomoyeni. Wathatha ukhokho wabeka la kwaungoveso wathatha umkhulu wabeka la kwawathatha nobaba wabeka la kwaba yabona. Yinto nje manje sofanele ukuze lento iqonde. Sokumele manje isidinga wena. Khona lento nje okuthiwa la ekhaya nje eNazareth wakuthethwa amacala. Yonke lawo macala njalo athethwayo ukuthi leya maphutha enzeka lapha ya awe alunge manje iphethe lento iqondile. Ngoba vele uma uhlezi komalume wakho into yokuqala nje komalume akwazi ukushisa impepho. Umuntu ukwazi ukushisa impepho. Ngeke ushisa impepho komalume wakho. Oh lo. Nengane zakhe ayinalo futhi ayikubo. Manje bebenqabelele ukuthi uphume khona wenza njani bebenqaba ngoba kwenza uzohlala uma bethe nje musu ukuphuma ngifuna ukukhohlisa uma bethe nje bayazi bona nokuthi mhlawumbe ubali siphi izona mhlawumbe solungisa lonto ngosikolo sikho ngoba wathi uphuma ngenkani soshaya ekushiseni impepho ke noma bebenqabelele ukwazi ukuyishisa ngeke uyilokothe nje uzungene ethuleni nengane zakho nazo ngeke uzwazi uyishisa kwabani. Cha phela ngishisa komalume baba ngenzele ukuthi bona baba kunabanini bomzi la ekhaya akwazi umshalo ukushisa impepho baba ngumzukulu wabo nje bangazi ngenzela ngaze nganxusela kwathiwa bathi wanakho ubaki kwabamlanda bangifaka nesiphandla baba iyabona ngifanele isiphanda sabo komalume ukuthi phela nami ngaziyo banginxusela ukufaka isiphandla komalume akukhonto ukushisa impepho la komalume kuthiwa angithi uma uzalwa komalume kufanele babambe imbuzi bakubike lapha ekhaya nathi ingane izalwa uthoko enjeni yakwabantu akushithu indoda akuyona indoda le akushize impela kabayithiwe enjeni yakabantu enjeni yakwabantu ngakho ke lengane siyakhonzela ukuba isebenzise isibongo senu siyayikhonzela nokuhlala lapha egcekeni leno idla nokudla kwenu igadeni izibizeni lesi hayi uvela ubiza isibongo sakomalume wakho singabikile mawukuthi baba konke lokho sekwenziwe uthi manje lapha komalume mina kuphela umfana esekhona egcekeni umina kuphela umfana esekhona egcekeni manje ngizala komalume ngisho lozala akusekho umuntu nasozalweni akusekho umuntu sekusele nje mina kuphela nje osekhona egcekeni mhlawumbe into lesingaxoxwa mhlawumbe umndeni ukuthi ke benza njalo bangakwazi ukuthi konqusela athi abese ukugogesa phela athi ukugogesa phela athi cha mzukulu ngoba nakho vela kusekho umuntu la egcekeni mhlawumbe ugogo mhlawumbe ngiyakunikeza ukuthi lento wenza engakucelela ukuthi ngesizathu sokuthi oyikhona indlela engenziwa ngayo baba ukuthi ukukhuluma hayi ukuthi ukhuluma ngokushisa impepho uyakhuluma nje impepho ingekho ukukhuluma abantu abadala nje uyakwazi ukuthi ukhulume nje uthemeleze ngaphandle kokushisa impepho ngaphandle kokushisa impepho uma angithi nje uma mhlawumbe uyokwenza umsebenzi komalume uthothi komalume abekho abantu abazoshisa impepho uyaguqa lapha ubatshela cha imeli usibani bavele bayakwazi imeli usibani banakho nalokho hayi ukuthi uthathe impepho ushise uwona ithonga lasekhona bazozibuza ukuthi ubani lona uzalo ubani into yiphi ndodakazi usona vele la ekhaya wena uhlezi wrong sefuna ukuchaza bathi hayi uzale ndodakazi zeni ubani kwalokho basadilwa naye lokho yabo ukuthi vele lo muntu ngathi ezaleke kanje usaphinda futhi usekhubana noma bengafuna into ngoba ngeke ngayifuni into kuwena kodwa hayi ukuthi unelungelo lokushisa impepho uyayenza nalonto leyo unikeze komalume uma bengasekho uyaguqa nje ubatshela ukuthi hayi manje nasi into yona nginezona kanje yabo manje namhlanje sishiswa namantombazane yabo omunye ulanda ngisho umthandaza landa inyanga athi ayoshisa impepho afika ashisa impepho lapha ekhaya uthola ukuthi kodwa la ekhaya khona abantu abangayishisa impepho kodwa qhamuka umuntu wangaphandle nazi into ebulala ithonga qhamuka umuntu wangaphandle afika azoshisa impepho ngoba kumthandaza noma inyanga kodwa la ekhaya khona amakhosikazi aganile la ekhaya kodwa wayishisa impepho qhamuka unkosikazi akaganile ngoba umthandazi nje kuthiwa akazoshisa impepho
hey izwa ke indaba la ekhona Akulethi ifana nomngcwabo ba namhlanje kade kuthiwa amathuna omndeni namhlanje akuselutho amathuna omndeni ngoba umuntu usefika azala ingane la indodakazi ishone nayo ibekwe khona ungashona nje umndeni lo selona ke lithonga njalo siyona ke kanti uma usheshwe emva ingane yayizalwa indodakazi mekuyashona yayingcwatshwa njengomuntu ohambe ngengozi ibekwe lapha yabo eceleni ngoba umndeni lo walapha ekhaya ihlali lapha ekhaya yebo kodwa uma singcwatshwa ayona phela umndeni sokumele lapha ngoba noma ngashisa impapho ngeke ibizwe inkinga lento le wena noma ungagana ube nomfazi la ekhaya ukuzalwa la ekhaya uthoko kodwa ngeke ubiyise impephe phelile indaba yakho inkinga lento leyo ongayilungisela ingane yakho izalo kubalekile kakhulu ukuthi izingane esizalayo lapha yakwase kuyahlukwana ngoba siyahluphekisa siyahluphekisa siyiqoqe sibuye ingane zize lapha manje baba kunendaba le ukuthi umuntu umehambile emhlabeni kuthiwa akabuyiswe ngabe umuntu onjani obuyiswayo ekhaya noma nje wonke umuntu into ethatha ekhaya mehambile ingaganiwe naye ingabuyiswa yabo emva kwesikhathi esithize into ethu ukubuyiswa komuntu mase uyebuyisa zongena ekhaya ukuthi izinto eziningi ke sezonakele baba sokubuyiswa nje noma kodwa ikhona into akesithi makhamba intombazana khona lento eyenziwa ukuthiwa kuhlukana ke igodi nolimi ba oseyiswayo khona lento okuthiwa yenzela itete obikaganile itete ngeke kodwa umfana uthi umenzela isihlalo ngoba kana anamfasi asikho isihlalo umuntu owenzela isihlalo umuntu oganiwe futhi ongaganiwe ngiyozokwazi angeke usibenzele isihlalo somenzela isihlalo ngwazi wakwasiphathanile esicawini kubalekile ukugana kosaba unjeni alikho phela izulu wangagana phela izulu alikho fanele kuya kuyimpoqo ukuthi gana futhi uma uyintombazane kuyimpoqo ukuthi gana ngaphandle umuntu uzohlala nje uyintombi nje kodwa nje wangabe yona intombi kuyimpoqo gana akukhathalekile noma nemali engakalanga ngoba izulu kalikho uma babukisa abantu abadala usangena nawe usazonqaja umcimbi ngabe uma uqanja usawubika umcimbi ubika kephi ubika emsamo behleli ngaphandle abantu abadala wenza njani nje uyabika ubika impela emsamo nempepho yayishisa nje uyayishisa nabo babikela ukuthi phela yabo njengoba abantu bakhona abangena abangaphakathi hayi uthi abangenile bona bakhona abangangenile abangangeni ngezathu ezithile bakhona abasobe ngaphakathi wena inhloso yakho njobe la khona mhlawumbe abangageziwe ababamba ngezifo bangena kodwa ekhaya yabo manje labo bantu basuvele bakhona basuke bekhona uyababikela noma uthi abalena ke ehlathini bazoswa ingakho uma uthi ngicela ukuthi ushemba ngiqoqele imndeni yakithi angibeke lona ngaphandle ngicela ukuyigeza uyibone isifika kuqala sesila njalo sesikulindile angithi ubike emsamo wasiya kushemba kodwa ithiphi ushemba seyiqoqile ngoba iyakuzwa khona ilapha yonke lapha isidingo lamxosa upholi nje sisakhona lapha isidingo sokuba uphinde futhi uyothuma kuthiwa mhlawumbe uzohamba uyothuma ugogo base beseshiye bese sivese sesilindile sisakhona isidingo mhlawumbe sengahamba siphinde bese sohlaba imbuzi simthuma ugogo simnikeze nompasa oqala kwamese awukwazi phela ukuyakushemba ungaqalile ekhaya la ekhaya ufuna uqawuthuma ugogo uqala ekhaya kuqala Njota abesuthi awuhlangana noShembe yacela bakuqoqele. Ngoba uyena owazi isizukulwane. Salapha ekhaya. Awusazi. Njoba ngithi manje yabo nje kukhona ikhaya emphefumulo namhlanje sokumele wonke umuntu manje ayikhathaza ukuthi mayizongena entweni enjalo engathi ngakathi kokutholisisa kahle ukuthi kumele eze kanjani ukuze izinto zakhe silunge. Ngoba sokukhona ikhaya emphefumulo manje. Kade lingekho kuqala. Baba yabona inkosi sikhuluma ngayo namhlanje yomsama hayi impela nami yangakho ezokwenza nje umuzi kababa uvunga lendlela eyisimanga. Baba inkosi amalaza mhlawumbe sikubale kwazi kwakaningana lokho ikubaluleka ukuthi umuntu kubalekile unyazi lezulu likubekile nje wathi kubalekile ukuthi umuntu azingenisele nabantu abadala ekubo noma kwabo angacela umshumayelo uthi amngenisele ngabe kubaleke ngani baba lokho ukuthi azingenisele yena
unyazi luNkulunkulu. Amen. Lwazi khona thina lapha esingazi khona libona lathi la singaboni khona. Uma usuyibheka nawe lento ukuthi ngizongenisa abantu bakithi. Bazi mina. Mhlambe bazi batshela mina bathi angibangenise. Akukuhle ukuthi ungavela uthatha indoda lapha ya. Uthi abamazi nje lo muntu. Nalokuthi uzokhuluma thini akazi ukukhuluma thini. Unesipilo nje baba sokusatha abadala ukuyabangenisa phambilini. Cha phela isipilo nakona umsebenzi la kukhulwa ngomndeni. Umndeni ufuna omunye umuntu womndeni. Alikwazi icala ukuthethwa umuntu ongayena lapha ekhaya. Ifuna umndeni lapha ekhaya. Uyazi uqinisile mali uthi umuntu akayingenisele yena imndeni yakubo ngoba uyena emaziyo ukuthi uma ngithi mina usibanibani namhlanje ngizongeza ngizongenisa lapha ekhaya ngegama loyazi bayathi usibanibani uzalwa ubani ya umzukulu wethu lo makomzukulu makuyindodana indodana bawethu lokhulumela ukuthi uthini mangithi ke asingeneni ke manje bazi kahle ukuthi ubani lo oyosingenisa nami futhi ngiyabazi ngobani la engizobangenisa manje le ndoda nje yalapha awuyazi ukuthi injani ihlambuke kangakanani yenze njani iza lapha ekhaya lento ibulela imizi eminingi ngoba abantu bezibathatha umuntu athathe ngisho unkosikazi inhlobo nendoda engangeniswa unkosikazi yayizwa ke kwayena walapha ekhaya engawahola amadoda kodwa uthatha unkosikazi walapha kuthiwa ngoba nakho into ethile akazongena ayikwazi ukwenza azapashisana lempepha azashisa lempepho kodwa wala ekhaya amakhosikazi awayishe emsamo ekugcineni ithonga selonakele likasulu uzothi ithonga liphumile uzothi ithonga liphumile kanti ithina ngempela namhlanje umuntu akalalele unyazi uma lithi umuntu akayingenisele ayangenisele liyazi uma ngimemeza ngithi usibanibani siyamazi uzalwa umfana kaSibanibani uzalwa sibani bangazi kusuka lokuhlala yonke into engiyikhulumayo ngibamemeza phazongizwa balekile nje indawo uthathe omunye umuntu ezongena lapha ekhaya kulungile Konqinisile baba phela ngeke umuntu adidwe ingane ayizalayo. Cha, ngeke adidwe ingane ayizalayo ngoba phela ekhaya ingane yakhe. Ngingakho manje uthi unyazi nje umuntu esenobhola awazi noma uyabakhipha noma uyabafaka hayi. Njobe senobhola lapho. Ngempela umuntu ayibheka le. Iqinisile uNkulunkulu. Wena wala ekhaya wena othothobele. Ngebo. Ulibele nehlala lapha. Umuntu ongayena wala ekhaya uyena osihamba phambili ayikwazi. Abantu nje abayingelisele bona. Kuphela umuntu afuna indlela kuphela ukuthi kumele kwenze kanjani senze lento eshiwo uNkulunkulu kuphelile. Ngaba iziphi impawu ongayibala umsebenzi uhambe kahle oyawe uyibone nje umsebenzi uhambe kahle? Uya ngomndeni. Ba. Khona umndeni okuvelelwana ezithile. Uyithole izingene endlini bese kuqhayi. Wemukelekile lo msebenzi. Ukuhlukahlukene kuya ngemndeni ukuthi nomuzi ukuthi ubonakala ngani. Abantu babona inkalankala abanye ithwala mbeza abalothi hayi cha lento yemukelekile. Abanye ngene izinyoka ezihlaza bathi cha umsebenzi umukelekile. Kodwa okubalulekile mawubona ukuthi ucwebile nje. Kubalulekile ukuthi uhambe uyonyazini yocha ngangenisa abantu abadala kanje ngabageza. Manje angazi noma kwenzeka kahle ngisacela ukuthola ukuthi kwenzeka kahle kwamukeleka ngoba khona lapho kwakhalazeka khona yini ngoba kuyenze kwenza umsebenzi ohambanga kahle tota uhambanga kahle khona abanenkonondo ngoba phela khona abahamba emhlabeni benenkonondo abantu thina sinethemba lethu nje manje liphelele umuntu oyihluphezwa uyazi ushona uNkulunkulu unyazi uNkulunkulu unyazi cha ulinde kuphela impendulo uyithola impendulo uNkulunkulu ophilayo emhlabeni ophilayo okuyena olawulayo imphefumulo ephilayo nengapheli. Baba siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho siphekona nje sesiphethe nje baba ungathi nje lakho lokugcina ungalibeka kubabukeli. Ngingathi nje abantu ukuze izinto ezilunge emakhaya ba ngoba mayingalungile emakhaya imindeni ingalungile
hayi ungathandaza uzuncamba uthandaza ngizona ukuthi glory ngoba angeke ithonga maligula ucabanga ukuthi into enisele emuva likaphila angeke futhi ucele kumuntu ogulayo noboshiwe ngokona kwakhe ayikho into azomnikeza kubalulekile ukuthi abantu abasendele emadlonyazini bezolungisa imindeni yabo elelothini lomhlaba ukuze abantu baphile ngoba izinto eziningi esizenzayo uthola zazenziwa yibona besaphila namhlanje sezehlele thina usukhuza uzukhathala kanti indaba isemuva abantu abalungisa imindeni yabo elelothini lomhlaba ngiyabonga sibonga kakhulu ngokuhlangana kahle nathi ohlelo solumani kakhulu khumbula mbukeli ukuthi ungakwazi ukuthi ube yingxenye yalolu hlelo lolu ngokuthi ucommente kuma-comment section lapha ngezansi uphinde futhi ulike uphinde futhi usubscribe ohlelweni lethu sibonga kakhulu uNkulunkulu esasigcinile sithemba uzophinde sihlangane ngokuzayo siyabonga Nkosi Thela umusa